Gastro Zbor. Zato što verujemo da hrana nije samo potreba, već i identitet. Sad je nastao i želje da okupimo najbolje ukuse zapadne Srbije na jednom mestu u duhu slow food principa. Autentično, sezonski i pošteno. Ovaj događaj je odgovor na ubrzani ritam života i uniformisanost ukusa. On je poziv da zastanemo, da se vratimo korenima, da slušamo priče malih proizvođača, da probamo ono što je rađeno sa ljubavlju i znanjem koje sebe nosi generacijama. Gastrobor je i prostor za izbor, dijalog, razmenu ideja, povezivanje gastronomije, turizma, kulture i održivog razvoja. Zlatibor je idealno mesto za to. Prepoznatljivo, posećeno, a opet spremno da ponudi nešto dublje od razglednice. Zato Gastrobor je, verujemo da se prava vrednost krije u jedinstvenom, domaćem i iskrenom.